Hello perlong sisien pat ngapiang sumpai pi shukani ke channel je mentang adon akan dengan lenti kan stress ke ban kiu bagan mi direct Charles box jadi sherpi mo ti kadai ke shortcut amar pun sen hi hangi habia na rainu raina jingmi juga ni ke lenti thamai ke banang ni ti ke pensuk yang isi bun ni ka we ke lenti ka Malaysia lau sotun dan Sangkadef College Shatai belum shots ni. Tekan ni pat kau dari ke bawah nas di Sharainu ke bagi nang ni. Te ngapat kan here direct nang ni syati ke mi syati sya Sherpi relebong tertermo nang ni te kadinu entry sya bani ai mo. Te galenti kalong ke baren wala kataru kala Arab Sibun kamtam haban kamtam ikini kisnong ha kini gitan. Ni ada kidon kam ada super selong la negeri kana kila su bayat yang ni ban bayat na support rainu na marting ting sa support rainu ke blok bahmo anjili pom ter te ringba gani surok la yarap sisa sipone di balakataru kala yarap i ban penlai katukan ni ke blok ma kam tam la ngi kerki le kala yarap sipun kam tam so pandai super selong la jan sisa ni sipone ma di nang ni pada lang ni kalian di tapi ya na sudah siapa assembly ru lain tabang apa nga ya nang ni mo angan sepen EAP sibet kalian di lada PI na po assembly kan bi hagaju hi mo hang ni kan mentah hang ni baik kan ni kalian di pela pino direct saja tam pendiat pila poi sepo Sherpi mo di kan ni kalian di kabadai hapo ketua office jong long time semua nang tay nang tak assembly nak tay ke surang ti kan ni pak dek kawi ke no be direct nang ni no tang harum kendian pin sapoi sopo Sherpi direct ti kala yarap sibun mo speed breaker tu bahaya nang ni namar ba kadai kalen ti ke pada lenti snong mo ti don kam hi ban bu gini speed breaker nang ba kan yarap na banda safety jong ki babun bayat ba penan kami ni surok mo Tengis kam lada pipois ni lada pidon kam bania chati super selong lani chati sa gari kana kelasuk si bonang ni ban bai khongwan na du na rainu anjili pom ter ang ni direct shortcut bai pila mi ang tema ti bai menta hang ni pi habi na srok simen kandiat apa tat hi apo Sherpi bai pinno bai ni sa bai ni tu last speed breaker rain ni di bentar plano ini strok simen piau tu ini cingkir ikan rom tu simbe shalman tak tu pila apa ini Sherpi ni police point Sherpi tu lenti Malaysia kerikana ketua Malaysia perselong tang katu perlong semoga subscribe like dan share lam ya kini video tat orang ina sempat aku ke video ku boleh sibun